hado hahitanite no ri iraite kogwo yes no na ni tukire guku ri tuka make sure makire haria muci matirakigua heho koma nengeria nyembure cigwituma at least mere kigue ni yakinogoka wega ivo changamka ni yakiyo rugari na mundu akaria wega exactly yes ukoretwa ohana atia ni de tonjo yes to mihango oku 1 2 1 hanga no tahanga yes tanyoni ori otahanga rigano re wikaire ri tiyoke hanga yes gekera muno ni gukuona request mashitumeko haria ha DJ Jan 254 official haria thini wa Facebook yes haria Kameme TV Kenya na haria Agnes non season kabisa yes warike kuo nigetha tugithie na mbere yo wega exactly right munori wa Kameme TV officially titikira gugeithie muthi ari muthenya wa Friday 9th of August na gai kunyita ugeni thini wa tafareno iti ya muthenya wa muthi ya Kwibarita Friday nigai tunacokeria ngatho wa mbere ni gutuma ne kiumia kikinikirira ona gukorwa tutirithetie tugakinya nginya tukinyite tikwagirira twagirire muno no ni tha ciake oria guikaire miambato na miikorokero ya muturire tondu uguo niguo muturire ukoragwo hana getono Zizi mwana wange the karibu sana gakunyita ugeni hari ori wewe Kenya wewe jawaitoka cia Kenya wewe raturira hari mwana wa Facebook live good morning wewe raturira kure thini wa TV yaku good morning wewe raturira kugera website ito nawe good morning kagikweithia muno ngamenya hena andu marage tukithia hwae nawe mathaa maria mothe gukiriri nyitwo ugeni muno makiria na uigwe mundu mugeithie na rikero to ndagikwira request kama hari thini wa Kameme TV Kenya on Facebook page ni Agnes Nonsizi DJ Giant official niguo tuthie wega ta wega umuthe tafarira tukuhaririria njega wega ta wega na ririkana oho ni ndiroka na kimajika because direnda mundu aikara tari na kindu weekend ino muhuko waku no ukorwo ugikihura besha irio gwithurira haria thini wa star 317 hash na gwikira ni gatagati ga shiringi 70 na shiringi 1000 ugacoka gathura chaguo ni lako between box number 1 all the way to box number 5 irio kuigwa ni ya ukenia kana niwe na besha irio rafatara ugakorwo ugigikira hau ni haria thini wa star 317 hash na ugakorwo ugikihotanira shekeri ciaku twina hotani ere thini wa ikereka riri koguo no ukorwo wi muhotani witu itha wa gatatu kana wakana tugigithiaga na mbere uratirira wi mwena uri kogona ni mwarahukite wega ta wega John Tesuzi boy we kuria kino Isaac Junior hi baby girl negagithika muno makiria Kraima Kevin uria okondani kudonjo ikam na gotea mama akiwa njorobu yaka kabum ndani ya show asante kagenywa mare we kuria shiragita county ya Nyandarua select Spanish we na Ikuru kaya tuko nani DJ Gen Z Vocatizo kaya we kuria engineer Mureti au Gen Z Vocatizo show iko nare modogo wetu Khalifa good morning Fab Friday na gotia Gen Z wote wagetweku football club alafu DJ Giant and Jezeka Nairo dating by Major Sunshine Yvonne we korea karati na good morning Agnes dagithika muno makiria na waithirajiroge generator gagikuona nawe Margaret Gware we korea gatodo South enjoying the show na maseko iwe korea masiko Jafine supermarket modo wetu Giant muno cio kuhana atia gona guku ni andu ingi muno maingirite right gona mundu wetagwo Zona Mkuu gona mundu wetagwo Gen Z Vocatizo Rasta gona mundu wetagwo Romantic Robert Karohio mundu wetagwo Esther the Rasta Girl mundu wetagwo Christopher Laport Maina mundu wetagwo Nganga wa Sera mundu wetagwo Annabel Quinta mundu wetagwo Triza N mso wa Joanina Maina Fudi mundu wetagwo Aizongesh mundu wetagwo who is Monix Spata unaenda kuona Karaja Salim unaenda kuona Magi Kanimo unaenda kuona mwitagwo Jimmy Moaz unaenda kuona na mundu witagwo Kanoni Kevo mundu ungi witagwo DJ Rick Wise unakendera muona na Esther Castro nayo kaiwe mitambo-ini Selector Saimo unaenda kuona mwitagwo Caroline unaenda kuona Siria Kibro unaenda kuona Kaiga Tuned nichezee itura ya Nineve by Ruth wa Mamu yes kava bayo ida kawajeni kabisa
kabisa na ikerekari tukite twina muini wa nyimbo cia worship witwa Philip Kimani koguo ikara thiini wa mutambo no kwa ihinda riri rona DJ Giant arenda twitie mbeca citu rĩu atatũ ni yang tariwe wira ina-apu-inĩ nĩ ũkwambia tutwara kũrĩa kwa Vibes Cartel ni ararekereirio nĩkĩo gĩatũma hutie cigana ona nĩ ndona wĩra o-inĩ no thaa ici rĩ ũigatũ ni yang nĩwe urenda Tabe twitindo. Beba uraria muno. Uraria. Na fili ya hangla. Yes. Tuitishe pesa yetu bana. Ndio hiyo sasa. Haya.